isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko nakat umdas meten ti ornong tangag patak dari ti bukod ta balay, bakit? Jak laang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatak derta no bilang? Wen matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin ket ti makikabkab balay. Unay kalakit din ayaalan. Okay laang matkadana ng kantatang, nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laang kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Jak kayat ti makikabkab balay laang, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami malang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Ay, jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpayso, no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale, taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay, agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibanay. Ay saan? Ang mga no madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta. Adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siyaw. Tadi na kaya ti agpabulod. Nay,
Anya ti kayat mo asawan lakay. Napanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da ijay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod aya kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, bulodem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga rod ya anak ta. Di kasla anak ta matayin. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod ken kuana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na yan nga alan. Jak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo, Ha! Di pa'y lagbalin nga uwak na yan nga alan. ay unay kan densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, punumait! Masuro na ka talaga! Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga ta ti mang purseng. Imbaglaan nga imulak mo ija balay. Ay kat... Ay, sana mabalin nanang. Lakay. Kalalak pa ilang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng mat barok. Diyay laeng mo saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayong met. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng mat ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday tala ang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktakla ang day tam misa-misa. Isuntungmat lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod amapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo ti aramida. Kundi dumog, ken kundi kidemda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay kat isuda Sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alan. Apay, masapul aya amapan kapay laeng ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Maala, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Jak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay intun bigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta adamot isang putta. Ay saanan. Agpaskenda nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa bali latamat adamot isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Apay dagit na lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kita nga rod, no mabalin pa'y ama usar. An-ano ngay dagita kat adamot dagiti baro akagawaam.
Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbag lang nga usaran da ija balay. Um, um, No pamilyak dag kasapulan. Imot na. No pamilya na. Saan mo? Una yung ti asawa. At dan samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man da ito eh. Kita man no mabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Taiyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ije kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako na masikat ti makitsenda. Katinton malpas ah. Anya, Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan katikwarta. ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang agbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka matlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ija bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni ti bodega sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ka. Apay gagda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ka. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang mo. Hala, gawit kan. Tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamutin din siya. Apay matakas dya timbaga medya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dya nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan iday, di mo matin pabuludan kasta ka day. Wala. Tapnurik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, imay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko.
Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, suron ka! Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam tikas talakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mat mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang Manong Alan. Kasta ka dilani. Dandanimot kit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga rod ipag. Anya ko mga minayat ibagam ka ni tatang Manong. Ay ko, at dalaan ko mabuludag. Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan ka ni nanang. Rik naem ka no matirik na tisan ama pabuludan Manong Alan. Anya? Iso ano siyak tisi ka? Nasaysaya at langin wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao Manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-ada nasaya at matken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kasta aya. Dahita tipod no Manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ka ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na Manong? Uray ko mama no saan kayo agkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa. Agginura kayon. Madingamin ti agim imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Iso arumbang na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan na nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Ha? Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nak bakit? Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamid ko iti kalabas. Maragsa ka nak, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko nak, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang. Kananang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diyakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka.
Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris metlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga agladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingitan nak madlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaedan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamagaklang may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo. Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang, taka na yun nagtumot yung may pumasyal dito balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kada kayon? No, anya ti panagawat yu itim pakaknanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam a makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sa nabali, takanayon kayo mo't nga may sarungkaran. Mala tinapatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro tibiyag mo anak ko. Nanang, Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana.
Amuyo mat nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si Jebalay. Kastaya. Una lang. Iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayan kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak kaw. Kalayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tata. Ngam... Apay nga ta marigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojaw. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutay? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutay? Tatang, Tinasaya at agbirok kay ti pagbisam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutay? Makapadakis king ka ti kasta, anak kaw. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta kan? okay aklang, Matramil. Kumusta mo tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso Aisel? Wen, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng karkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos Aisel, ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanog kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak kaw. Agyaman kami tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil banap. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti dayta kanyak. Sikat ti matungpal Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana pa ikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilatan ti biyag ta, Jojo? Ne, anya ti ka mo sawan, Celine? Awan ka ti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mo kami, nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na agbiro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana po mo day ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na.
Gaputabak na nga. Saan? Silin, saan na puno da ita? Ay, nasan kan ngaglibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Isel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka numot lang ang dasawa na. Yung naanos ka kan nagagat. Ibagpay na Isel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yung siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Isel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tindi kasta pa nagsasaong kanyak silin. Pudno mo, saan ka di? Isasaan ka kumamasaksakitan. Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon no siya ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta silin? Sorry, no awan ti maitultulong ko kin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apay-aya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tun silin anak ko. Anya nga apay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak nangak. Ha? Naglaingan ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat saan ka di? Ay, saan mo't nga itikas ta? Balasang ko. Ay na. No, awan na tinapatid nga ibagayo. Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Line. No, awan na patid nga ibagayo. Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaw ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak ng jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin akatulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak iday no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Hanggang kahit kulang mo ta makita si kasasaan ni nanang.
Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumat kitaan. Ha? Rason mo na ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din dito sa asawang. Adan asawa na, Aisel. Oh, anyang iti mo. No adda pa'y panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Oray pa'y subyana. Sigurado asan na ko na kahit na, Aisel. Kaputan na ragsak itan iti nakiasawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danat? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Mas tarumara kita. Tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmaybaysa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadag. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes nga inararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Din sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalay da, tatang. Ang mga nadamag tandakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpasaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak na tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ating. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni Diyos Hospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko bati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay ngagpaiso adi na kamutin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuwapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Tapay, Mike. Puna man o jay ba nang asawa ni Judo ti kaya mo. Ay, po,
Saan gayam ati kinabaknang ti pangrukudan iti ayat Mario. Tapay mo na ako ng tikas ta natin. Hey, nagalas ti ugali jay inasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanyak. Kan sumarungkarak ijay balay da. Tama ka disturbo akanulang. Kasta ka day. Ay kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na no kasta. Wen, iso apang hasim ka di Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Talaga apayabak ni Jojo nga anak mo itamag lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo mat ko na, ikan ka. Amok mata siyaklatan tinamnamaem. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo isugat nga ron ti kayat mo. Ala. Awanin ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw ato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini nanang Aisel. Agyaman ang lao na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay ang matanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapo iti panangikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kas may sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Ken adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Ken saan amabalin a pander kalatan ken kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat timangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat ken kuana. Ang yaman na kiti dahita pang magbagam, Aisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas kang ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka. Eso, pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit diti kas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko man. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta ket pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi.
Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak kamo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok gaputaawan ket ngarod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak ket sikamet laeng tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim a biag. Dayta ti pinilim a pagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki. Sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang ngarod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. No bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Nakaring ka pa yung gayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinagapwam, Edward. Ay kat iti trabaho sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among mata biyernes ita. Iso nga ado, ti marami di opisina. Ne, dawag ko. Sung batak labit bakit? Mutoy dita, cellphone! Ne, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Daytoy ka diti ko na matrabahom, Edward. Dayto ti ko na nga in-overtime mo, ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta. Di mo pa gamin maawatan. Ano ti siya maawatan, ha? Ti panangag-agad na ititangid mo? Ti panangitetext na ken ka, ti I miss you, ken I love you. Wano, tilatawan yung adwa na ko holding hands kas na ka di? Yuli, Agsawo ka, Edward! Agsawo ka! Ustura na bakit? Ustura Aklo nagbidutak. Sorry. Yung mamating ako makanya. Nailaw anak lang. Ngumkid di si kate ayata. Napudno asyat ay ayatem. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawidan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay, Edward, apay! Sorry ka din, bakit? Ikaw, saan na maulit? Maudin na ito nga ipapan ko itayan ni Ross. Promise!
kay ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na idi. Amok ana sakit ti pagdaldalanam ita anak ko. Angem kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday ang mapaspasaram ita. Kang runaan iti amin, ang nadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos, anak ko. Numabalbalen, saan mo kuman basta-basta itad ti panagtalagmaw. Nang runa no pa ulit-ulit metan ti panang paspasakit ti asawam keng ka. Talaga nagsakit, nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramid. Ay, atagmat nga min, Edward. Ikadya kaya na mapukaw ko ti asawag, nanang. Yulay, anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidin ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway. Ada amin ken ka apanggadeng anak ko. Ang panunutam kumamat ati bagem. No bilang man ta masaktan kan tumanen. Awan to kumati sa bali apabasulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asakbay nga agdesisyon ka. Panunutam pa'y kumaada imbag anak ko. Nagaduti din na dahil mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko. Saan lang aday ta? Pati respeto iti bukod ko abagi na pukawan. Agraman dagiti arapa aptakan adupay. Yuli, Diyak mo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Diyak mo no maisubli pa'y ti sigod a kinaragsak ta. Diyak mo, Edward. mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. May salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Katjak kahit amapukaw kay ti biyag ko. Iso pang asim ka di at apakawanin na kon. Nakasagaan na kang agbalbaliw. Saan laeng para iti bagit. No di kat para kin ka. Kan para iti buklen ta pamilya. Pang-aasim ka diha. Pakawanin na kon bakit. Ikarik, saan na maulit. Nalakalaan nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asahan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmatan anam ati. Ang amaging kaita. Agsangsang itaklata iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan ako nagbabae? Si kalaang tayatak. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanin at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintil mo agundaway kanyak. Agyaman ak, tauray kastuyak. Inigkanak pa iti tiyansa. Agyaman ako unahi, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manak ko. Angam, amok nga amumay no kasanom anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababae. Nanang, Edward, anak ko, dumungag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuan nagasat ka anak ko, nga may pinakawan na ka ni Yulay.
Husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak manan iti may sa agundaway ta sawak. Di mo ko mangarod sayangan day ta agundaway, anak ko ah. Taamangan no inton sumarunaw, ay, awan tong ni Yulay nga widam. Saan ay nanang? Diya akong pasakitan pa ita sawak. Saan akong gagbabae? Ikarik deta kada kayo, nanang. Nalaala, day tati kayat ko ang manggagan ken ka, anak ko. Kitsapay lakom ah, tasaan ka laeng nga agpatingga iti sao. Aramidan ken panagnekam dayta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mag-anagriing. Ha? Siyempre, bakit? Mala. Agtugaw ka ditan. Tay sagana kung tipagar mo sa ranta. Anyang itinlutom. Nagprito ak ititlog kan tuyo. Sakto nang ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasen? Launay ha, bakit? Malala na. Agtugaw kan tamangantan. Agyaman naklakay ah. Saan mo mo't amasapol nga aramidin da ito iti inaldaw ket? Bakit? Kahit kulang ba't nga ipakita talaga nagbalbaliw akoon. San lang nga iti sao? Mudikot iti aramid. Okay, adaken ka day ta, Edward. Ba nagapagyaman unay. Kas nakon, saan mo't required nga aramidon ti kasto iti inaldaw? Baybayan na ko malayang bakit? Kahit ko asulnitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakabalak. Tapno mapanak nakakatalaga nagbalbaliw ako. San lang nga pare ti bagay? No digat para ken ka, ken itibuklan tanto a pamilya. Agyaman na kadagitoy anatang ken prutas nga injugyo tatang. Awan anyaman na anak ko. Adaw ti mulami anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Kit, kumusta kayo matentang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kaninanang ang nagpasyudad? It no pilpilitak ngagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kastaya? Uy, nasakit ka no ti saka na. Amumat ti ninanang yaw, sana mahilig ngagpaspasyar. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid ken ni Edward, apaman ang makawaya kami. Una, kahit kumusta mo din nga ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ta asawa manakaw. Uwan tatang, makitak mo't, adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan, ken kanayon ang masapang agriing tang, saan pa yun ang marabrabyan nga agawid. Eh, kat nasaya at mat ano kasta. Ang amnay, di kag sigurado. Ngamin, ti babaero, kit babaeron tulak tanak ka. Narigat ay nabaliwan day tang ugali. Amok day tatang, makitak mo ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward, tatang. Amok ngay ayatem ti asawa manak ko. Ngamnay to'y titandaanam. No pasakitan na ka manen, pangaasim, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Wen tatang, amok daytan. Kat agyaman iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaytad ko ken ka bakit? Anya day ta, Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagib ken mangiparik na. Nga uray namin anon adahara sa nagbidota. Si Kalatate ayayaten ken ipatpatag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnag iti inaldaw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyaman na, Edward. Saan laeng akadagiti sabong? No diket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanek na kamlaeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang paragsaken ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impatpatag ko.
Kumusta nga itinapanam ijay syudad lakay? Okay lang, bay. Bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunana ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka si anak ta. Ang imbagak king na, saan ngagsigsiguradaw. Ngamen, ti babaero kit babaeron tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Naka mo bakit? Hindi nga mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Ngabintong kwan, agbabae manan. Hay, sigurado nga isuntuman ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay mo laki di nga minin aya. Tanakatumpong mo laki din iti babaero ti kakaiso ng anak ta. Huwag nga ron Sa nabali ko man na minsan lang. Saan mo namin anong nga inaramid na? Kagaboy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano mo na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako nga ron. Ang mga makabil ko di nga Edward. Bareng ano di nanto aramiden manen lakay. Sapay lakuma, bakit? Sapay lakuma. Ano kammalay? Talaga siya ako, hindi makalaban na. Oops! Oh. At iti ka bakit? Agyaman hak, Edward. Kaya't mo ti pandesal, tayo palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang basit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kaya tinasamit unay. Okay. Adoy, bakit? Agyaman hak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag. Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man direk na siya. Katwan mat. Si kalaang mat ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. No di ka kumagar aramid iti kalukwan. Awan kumamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko nakmay. Kaya't kung ipakita kang ka talaga nagbalbaliw akon. Iso nga ikatim ka din, di ba nagduado, di ta panunot mo? Apay, Edward! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak! Apay! Yun eh. Kunak man na nagbalbaliw kan! Nga mapay nga inaramid mo manan! Apay! Bakit? Dagan na kumapay mo ta. Pangasim, agpalawagan. Awalan ti rumban nga ipalawag mo pa, Edward! Manglilipot ka! Bakit? Amok akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutag. At pagbabauyak unay tinaramid ko, Yuli. Diyak pang adinadahil ti panagtalag mo. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nailawanak laing. Sapay ko mata mapakawan na kumagay. Sorry. Sorry! May talaan ka di ti ka ba ulam nga ibaga? Ha? Nalakalaan nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan na si ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramay kami nakabalag. Tapos maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasaganak ang mga ipanagnak iti dayta. Isang pang-aasim ka di Pagkawanin na koon. Saan nga humdas ti sorry laang, Edward? Amok na itabakit. Ay sumarang nga tuyak. Kasi papakumbaba dumaw-dawat iti pamakawan. Kat sapay lang kuma. Tay kanak pa iti may sa gundaway. Tapno pa nagdagak ka talaga nagbalbaliw akon. Pang-asim. Bakit? Agabrod ka kunab anak ko. Wen nanang, umadayo akpay, bareng makalipatak.
Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka ka din, iti dayta pangedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbaran nyo pa iti parikot yung agasawa. Diya ka mo, nanang. Angam no ita. Daytoy pa ang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay, katsika ang arod anak ko. No ijay abroad ti ammom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Angam nay, di mo nga rod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runakit agmay-may sakan to ijay. Uwen, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Aga brodak, bareng malipatak ti sakit nga impay mo. Aga brodak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di kan pumanaw. Diyak lagi ti kabalan mapukaw kay tibiyag ko. Kinapod no na. Diyak kayat daytoy nga ramidag, Edward. Iso na lang, takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Respetuak dahit ang pangedeng mo, Yuli. Ngam sabay la kuma. Tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka makarami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward, Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa Apolos, Yuli. Isa pang-aasim tapakawanan na kon. napakawan kan, Edward. Ngam kas itinakunakon. Kaya't ko pailaang ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay la kuma. Tadumteng total tao nga itad mo ti sibubukal pamakawan mo kanyak. Sapay la kuma. Tay kanak tupay ti kundaway amang ipanagnag. At talaga nagbalbaliw akon. Nanang, awanin. Awanin. Pinanawan na ko ni Yuli. Pinanawan na ko na sawag. Gonggonam! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay, anak ko. nanang, Amaw no kasano ti naramid mo apan ang pasakit kan kwa na. aklo na kabasol ko ti amin, nanang. Wan, basol ko na ito na pasamak ka na kami asawak. Basol ko. Dinadail mo ti panagayat kan panagtalak ni Yuli ken kaadakaw. Iso nga anusam kasi ka mo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na, nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kabailak. Tablo sa arin na maulit pa na ito na napasama. Panagnaga kita sawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta, sublian nagtumot lang ni Yuli. Dandani makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasaya at iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replayan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nan tumanen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaamo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din taawan pay anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapu iti kasta a sitwasyon yo iti asawam.
Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapwanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay anaimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam yoli, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.